zasige vuba wishima no mwifajanje ngo abantu bose bamaze gushika reka twakire Reverend Mukiza asubima Data mu izina rya Yesu Kristo umwami Imana yacu turabigushimiye kuko tugeze mu gikorwa cy'intoki z'ubumana umunsi waremye umuntu ukamushira ku isi niwo munsi wamushiriho n'iherezo ryiwe iyo tugeze muri ico gikorwa tuba tugeze mu mbaraga z'ijuru Mana izibitanga ikabitugenera turagushimiye tugeze Imana ibaheze umugisha tunabiyegereza muri uyu mwanya tugezemwo wo kuja werekeza bwa nyuma uyu mwana wacu uyu ni umubiri ugiye gusubira mu butaka uko biriya ari biduhamiriza uko umubiri wavuye mu butaka ni ukuvuga ngo niwe tugiye gusubiza mu butaka ariko ubugingo Imana yatanze yabwisubije kuko ari Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana rwandiko Paulo yandikiye abikorinto yacu yo mu isi izasenywa dufite inyubako ituruka ku Mana inzu itubatswe n'indoki itazashira yo mu ijuru kuko tunira muri iyi ngano twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana rizari duhumuriza kuko bari tubwiye tugahumurizwa nuko hano mu isi atari iwacu. Uyu ni umubiri turimwo twambaye ariko biri twizeza neza kuko tuzambikwa undi mubiri udapfa umubiri utababazwa nyuma ya buno buzima hariho ubundi niko umwanditsi hariya gitabo cya Yobu yaravuze ngo umuntu ntapfa ngo azongera ngo abeho naba yihanganiye imibabaro ya hano mu isi. Uyu mwana wacu yarangije ariko twebwe abakiriho biradukwiriye kuko tumenya kuko uyu mubiri turawambaye ariko n'uwigiye gitoya. Niko ijambo ry'Imana Paulo yabahumurije yavuze ijambo ry'Imana arababwira ngo ababwira kuko ari hundi mubiri utari uyu nguyu tuzambikwa utari uyu nguyu hari hundi mubiri musha tuzambara uyu nguyu tuzawuvamo tukambikwa undi mubiri udapfa undi mubiri w'imbaraga. Uwo nguwo niwo dutegereje kandi tuwutegereza twihanganye tuwutegereza dufite ibyiringiro dufite kwizera gushitse kudasubira inyuma. Imana ishimwe. Biradukwiriye ngo mu gihe tukiri hano mu isi twebwe abakiriho turi mu rugenzi twararutangiye kandi ibanga ryacu ibanga ry'ubuzima bwacu bizi Imana yonyine. Imana niyo ifite ibanga ry'ubuzima bwacu niyo mpamvu dukwiriye kwitegura twebwe abakiriho tukamenya kuko nubwo turiho turabigiye gitoya. Ku ijambo ry'Imana uko ryavuze Paulo yarababwiye ababwira ijambo ry'Imana arababwira ngo tuzi yuko inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa ariko ngo dufite iyindi ituruka ku Mana. Iyo niyo dutegereje biri tubwira ngo tuyitegereze twihanganye kandi dufite ibyiringiro kuko abangaba dusize uno munsi wa none uyu mwana wacu arasinziriye ariko umunsi w'impanda y'Imana azakanguka natwe nk'abazoba bakiriho ngo duhere ko duhindurwa tuye gusanganira n'umwami mu kirere. Kandi natwe abakiriho umunsi wacu Imana ni wuzi no kuba mu gihe tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara niko umwanditsi yabivuze. Mu gihe tukiri mu isi tuba dusara bafashe igihe mu ntambara kandi igihe umuntu ari mu rugamba udutekereza kurutsinda tutekereza gutsinda ni ukuvuga ngo twebwe bari mu mubiri tubashe gutegereza tubashe kwihangana tubashe gukomeza ijambo ry'Imana ridukomeze kandi ritwihanganishe. Amen. Nimba hari ijambo umuryango uvuga tubahaye umwanya.
bafashe benshi witonde abeshi nani beshi beshi cyangwa twatsi twisebeye inyuma ya hari akuriye ntuze Muzani beshi arashobora ngiye nga umusenyi amiki ngiye beshi cyangwa ubwo no kuzuka ko bapfuye niko kuri umubiri ubibwa ari wo kubora ukazazurwa ari wo kutabora ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ari ubwiza ubibwa ufite intege utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga ubibwa ari umubiri wa kavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka kadusaba bungere batambuke rega nda nifu dukoresha bakoresha ifu Kwa data mw'ijuru ntawubabara kwa data mw'ijuru ntawubabara baranezerwa kwa data mw'ijuru ndawiganyira kwa data mw'ijuru ndawiganyira honama ndawucumura vera dedede ndawucumura vera dedede ndawucumura vera dedede Danyotibayo Abakare w'isoko Danyotibayo Hari w'isoko Danyotibayo Hari w'isoko Tazaribayo barahagijwe Tazaribayo Andwaribayo ibazima pe Andwaribayo ibazima pe Darukumuzi Rabenirungu Darukumuzi Rabenirungu Uzatahayo
ndajayo bampika ibanza nanje ndajayo nanje ndajayo bampika ibanza bwagiriza itariki 11 y'ukwezi kwa kabiri 2026 umwirondoro wa nyakwigendera. Amazina nyakwigendera yitwaga Nyambo Mireye wo mu muryango w'abapfizi mu nzu y'abadahurwa. Yavutse itariki 23 mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2011 mu gihugu ca Kongo mu karere ka Rurambo ariyo lokalite ya Bibango. Abavyeyi be ise yitwa Ndizeye Olivier, nyina yitwa Nyamahirwe Chantal. Imibereho ya gikirisitu, nyakwigendera yavutse mu muryango w'abakirisitu yabaritswe mu itorero rya WTMC Park mu Bibango. Intandaro y'urupfu rwe, nyakwigendera yafashwe n'indwara amaze amezi 7 avutse, tugaragaza kumuvuza ku bitaro bitandukanye ariko ntibyakunda. Yakomeje gukurana intege nke atewe n'iyo ndwara kugeza aho zavuyemo intandaro y'urupfu rwe. Yarangije itariki 7 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2026. Nyakwigendera arangije afite imyaka 14. Nyakwigendera tukaba tumwifurije iruhuko ry'abera. Amen. Reka tube nkabahaguruka umunota umwe kugira ngo tuje kumusezera bwa nyuma. Murakoze cyane, ngaho ni mukirasi. Dushima Imana kuko yabanye natwe ikaturinda kandi ikaduheza umuco. Ibyo tubishimiye mu Imana cyane. Ikindi dushimiye Imana kuko kino gikorwa tugeze ku mwanya wo kugisohoza cyo gushingura umwana wacu. Ko mwabyumvise, uyu mwana wacu yavutse tukirira mu gihugu kandi avuka mu gihe tumwishimiye cyane kuko ndiwe mwana mukuru w'imfura. Aravuka, sinari muto kandi sinari mukuru cyane, ariko avuka nyine mu buryo mwishimiye cyane. Abaho kuko yavukiye mu gihugu afite ubuzima bwiza. Hari ibintu byamurangaga akiri muto. Yari umuntu wagiraga inzobe nziza, atararwara, agasura kagira n'umusatsi mwiza kuko wakazugira ngo umusatsi we n'uw'abazungu. Ndetse niho havuye n'iri zina ryo kumwita Nyambo. Umunsi umwe haje umugabo umwe iri iwacu asanga ari umwana mutoya, umwana ufite nk'amezi 3-4. Aza mwacu arambwira ati, abwira bamuzehe kuko nari ntarateka, arabwira ati uyu mwana njyewe mfashe irembo kandi nzamukwa inka z'inyambo. Kuko icyo gihe yari umuntu mwiza cyane ufite umubiri mwiza kandi mu buryo nukuri abantu bamubonye akiri muto yari umuntu uteye imbabazi. Ariko bukeye agejeje ku mezi aya twavuze 7 ararwara. Umunsi umwe araryama, amaze kuryama arabyuka. Abyutse umuntu wamubyukije arambwira ngo umwana yabaye nabi amaze kubyuka. Ambwira ibimenyetso byabaye icyo gihe amaze kwicura.
nje ndavuga ati byenda n'ibisanzwe, niko byenda nyine byabaye kanya gato n'ibisanzwe, ariko tugasubira kandi araryama uko yicuye agasura kandi agakora bya bimenyetso. Turabigenzura dusanga muri iryo hinga ryose ryakurikiranye uko yagiye yicura niko yagiye abwira ibyo bimenyetso. Turavuga ngo umwana yararwaye, turagenda twaramuvurishije, twageze henshi turamuvuza, ariko ntibya tukiririya mu gihugu, bamwe bakatubwira ngo n'izuba, abandi bakavuga ibindi n'ibindi byinshi, ariko tugeze aho turaza dushikana hano na hano. Twaragerageje dushitse hano mbagezaho batubwira ngo indwara y'umwana wanyu titwoyishobora hano, mugende mwihangane. Bamaze kutubwira gutyo turabyakira, turamutunga kandi tumwitaho cyane mu buryo bukomeye cyane. Turamurera, kandi hari uwovuga ngo ese titwarekaga kumurera, ariko kandi hari abo murera byenda bidoga cyangwa se batarakiriye ikintu, ariko njewe ku giti cyanjye nari narabyakiriye cyane, numva kuko nkwiriye kumuba hafi iminsi yose azomara ku isi, mu buryo nanje umutima utabinshira urubanza, kuko hari ibyo nakoze ntovugira hano, ariko Imana izampembera. Icyo kintu turagikora cyane mu buryo iyi myaka yose 10 n'imisago, mu kwa gatanu yokweneje imyaka 15 tumufite, kandi ndibwira kuko n'icyatumye aramba iyi minsi yose nuko twamufashe neza. Ariko iyo tujya kumuhemukira kuko indwara yamuhemukiye ntaba yaramaze iminsi, ariko twamwita, tumubera amaguru, tumubera amaboko, tumubera akanwa, tumubera ibintu byose nk'ababyeyi be, kugeza uyu munsi akaba arangije. Amateka yiwe ni nkayo, kandi ayo si make, tuzohemberwa ayo byo twamukoreye. Rero ngiye gushimira abantu, ndashimira icyambere, ndashimira itorero ryacu ryatubaye hafi cyane, bakora ibintu byiza, bahagarika izindi za gahunda zose, baraza turabana, baradushigikira, ni ukuri bararirimba kuva niyinga binjiriye iwacu, mu gatondo no ku mugoroba turahumurika cyane. Turabashimiye torero, nubwo ari inshingano zanyu, ariko kandi mwakoze ikintu cyiza kiduhumuriza, kidukora ku mutima. Imana izabaheza umugisha. Ikindi kandi ndashimira umuryango na murumuna wanje tuvukana atonkorera, kuko abantu twabanye hariya muri disi barabizi benshi, hari kuva n'iposho kugeza uyu munsi, bakubiranye ahantu henshi, bakoze byinshi, baramu bacu hano, hari abantu naza ndeba nkavuga ati se kubataye ingo zabo, kuva n'iposho bari hano mu rugo iwacu baba bakora, bose umuryango ku bumwe wa hano mu Bwagiriza, ndabashimiye cyane. Imana ibaheze umugisha, kandi muzahore mukora gutyo, kugira ngo namwe muzabihemberwe. Famiye yacu ndarangije, ubundi ngiye gushimira nanone famiye yo kwa data bukwe, twabanye hano nabo, tubana hano n'abaramubanje kuva nje, baratwakiriye kuva dushika hano, nibo bamwe twasanze baratwakira, turabana mu burwayi, baradufasha, guhera kuri famiye ya Bofu Mahombi twasanze hano, nanone twa pasiteri nabo baraza hari Nyenkanda, turabana na Bofu Mandela hari Bujumbura, n'igihe yakaza ashika hano nawe yakaza dusura,
kandi akatwereka urukundo ku mwana birenze. Namwe turabashimiye turabashimiye cyane ku byo mwakoze. ni byinshi byenda ntotondagura ikintu ariko hari byinshi tuzirikana mu mitima yacu mwadufashijemo mu buryo bw'uburyo no mu buryo bundi busanzwe. Imana ibaheze umugisha. Nkiraho muri iyo famiye hariho umusore witwa Ndaruhuye yaradufashije cyane. Uyu musore yari umwana ukiri muto ariko yari yaramenye ikibazo twagize arabizirikana. Nishimiye Imana kuko utamuke mwese badasigaye n'umwe kuko kwiza berekeza umwana amashimwe muvuge yuko ariko bikwiriye. Ni ukuri yaturwanagaho cyane akaza akadusabira agakinga, ndetse mu gihe twebwe rimwe tutaza tunagira n'umwete wo kugatondera n'ibindi, ariko iwe abishiramo umwete cyane, abishiramo umwete kugeza igihe ikintu cyose bene iki cyankenerwa hariya yakaza bidukangurira kandi akabidukorera. Nawe turamushimiye, sinzi nimba ari hano imba atari na hano, Imana yo mu ijuru izamuheza umugisha. Ikindi kandi ndashimira abantu bavuye kure, abantu bavuye kure. Ndashimira muzehe hano yavuye i Bujumbura, byari bigoye ariko ashika hano. Namwe turabashimira nubwo ari mu muryango wanyu, nimwe mwikoreraga, ariko Imana ibaheza umugisha kuko mwadutabaye. Ikindi kandi ndashimira mukecuru yavuye nawe kure, abantu batazi mu Rutana ni kure, ariko kandi yarigoye araza agera hano aza kuduhorahoza. Nawe turagushimiye, Imana iguheza umugisha. Dushimira na pasiteri hariya yavuye i Kavumu, nawe ni kure cyane, ariko kandi nawe turagushimiye, watugaragarije urukundo n'ubutwari bwinshi. Imana iguheza umugisha. Turashimira n'abavuye Nyenkanda baje kugira ngo tubane, namwe turabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ahasigaye umwana wacu tumwifurije iruhuko ridashira. Sawa, murakoze cyane. Reka twakire mama we. Yewe cyo nari nifujije ngo abana banje batambuke, nimba bari hafi abana banje batambuke. Mushima Imana kubyo Imana yakoze, na Ndaruhuye atambuke. Abo bana nimba bari hafi atagwaye n'iyo ndwara, yagira morale nyinshi, agakina n'abandi bana, yakina n'abandi bana ugasanga karaseka cyane, yagiraga n'ibinyegezi byinshi, akagira abakunze, abatazi ntabwo yabakundaga, ntabwo nyine yabishimira, ariko abazi bose yarabishimira. Yakundaga nyirakuru kundenza njewe, yakundaga mama cyane birenze, yaramwumvaga hanze aje gusa akama kubita igitwenge twese tukabimenya ko ari nyirakuru, akanezerwa akaja kuva kuri ka gatebe yicayeho ngo yiruke, tukabona biramugoye. Uko yavuze mu bibango igihe yafashwe, ni umugabo w'abagorora ngo ni Ntone, baramuzi, yageze mwacu avutse, gusa abaganga bageze baguma bambwira ngo uwo mwana iyo si imisatsi yavukanye, ahubwo ni igipurante wamusoneyeho. Namubwira ntabwo ari igipurante, niko yavutse ari umwana munini cyane, yaragira ubunini burenze, icyo gihe indwara imufashe birashira. Yari umwana utangiye, yagiraga n'amanyama cyane, yari atangiye gukambakamba, umwana akihindukiza wenyine ku gitanda,
tukagira ngo umwana wacu azokura ari muzima. Iyo ndwara imaze kumufata turihangana, none tugeze igihe umwana wacu adusize, turihanganye cyane, n'abandi bose bihangana. Mu muryango bamukundaga cyane, aho bari hose baherereye babazaga amakuru ya Mireille, nta wundi babaza amakuru ye, kubera yuko ari we bari bazi. Nari ngifite umwana umwe, bakabaza buri munsi amakuru yiwe. Umuryango kwa data bukwe bita ku mwana wanje uko bashoboye kose, bita ku mwana wanje, baramuvuza, babaza amakuru y'uko ameze, bamwitayeho kugeza tugeze hano. Bamwitaho cyane, iho birakabya. Iyi minsi ho yari yagwaye bamwitayeho cyane, bamufatira amata, n'ubusanzwe bahora bamufatira, ariko bakongera ukenera ngo uwo mwana abeho, kubera ati yari akijya. Yarangije n'ibyo kurya yarabyanze, yari asigaye atemagurika umubiri wose. Uwo mwana yarageze ahantu hakomeye. Naravuze umwana wanje nimbona ararangije nzihangana. Umubiri uzugora, namwe murabizi ko umubiri ugoye, uragoye kubera amateso yabayemwo, natwe tuyabamwo. Muzariraho abandi bana 5, turihangana na papa we. Shima Imana kuko Imana yampaye umugabo w'umukristo. Hariho abagabo bamwe batokwihanganira bene ico kibazo, barahari, ariko ntiyangararambiragaho ngenda hose. Naramubwira ngo ngiye mu gitaramo, akanyemerera. Naje Bujumbura akasigara mureba. Icyo nakoze cyose yaragikoze, nta kintu na kimwe yasize. Ndamushimiye. Noneho mbyara abana nyuma yiwe, tudafite abakozi, tudafite ababarera, turihangana twembi turabarera, abana turabakuza. Kuko yabivuze, uyu mwana aritanga, ndaruhutse. Aritanga, akunda abana banje kundusha njewe umubyeyi. Abana izina bamwita ngo Yaya, n'ubu niryo bakimwita, ntibazi ngo ni binamu wabo, bazi ko ari mukuru wabo. Nuko nta kundi ni ukwihangana, mukomere ndaruhu. Umwana wacu twarihanganye, aradusize. Ibyo nshimira mu Imana, shima Imana kuko nta muzima umutanze, kuko tumuhambye twese. Byari biteye ubwoba tutamuhambye tugahamba umuzima. Shima Imana kuko duhambye umwana, ababo bose ari bazima. Ni byiza cyane kugwaza umwana twese, tukamugwaza n'abana banje, tukagwaza umwana n'umugabo, akaba ari utubanziriza. Tituririra abazima ahari. Imana yakoze ico kintu ihimbazwe. Ubundi nshimiye aba bana banje bakundaga umwana wanje birenze. Hariho abana bidogera, bakidogera uwabo, bakavuga ngo uyu mwana yaramugaye, ugasanga nyine ntibamukunze. Ariko abana banje bakundaga umwana. Noneho igihe nabagurira amahuzu umwana akarira, agakenera nawe umupaka afate ihuzu mu maboko naguriye ababo. Noneho atarabona iyiwe namuguriye akarira. Aba bana bakamanga ngo mango mbere yo kuduheza ngo uzubanze uheze Mireille. Nuko turihangana muri ubwo buryo. Abana banje bankundira umwana, ndaruhuye ankundira abana. Aba nibo bana afite. Imfura isigaranye ni Ndaruhuye na Queen. Ndaruhuye yambereye imfura kurenza uyu wagiye. Yandereye umwana. Shimiye ababyeyi bareze Ndaruhuye kuko bamurekuye araza akaza dufasha umwana. Shimiye mwamikazi, mwamikazi wa Mahombe, yari akiri muto cyane, anyitaho ubushoboka bwose. Nabyara mwamikazi akaba mu wanje, bakabana n'uwabo. Nawe ndamushimiye, Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Kuri ubwo nababwiye ngo bakomere bose, tuzomusanga nitwihangana, tukirinda imihate y'isi, tuzomusanga.
ahasigaye nshimiye famiye yacu yatwitayeho ubushoboka bwose, yatwitayeho. Nshimiye papa Eric Ngendahayo, yatwitayeho. Umwana amaze kuremba akicara aza kumureba buri mwanya, akama yinjira mu byumba ngiye kureba Mirende uko ameze, amwitaho uko ashoboye. Ndamushimiye, Imana imuhe umugisha. Nshimiye na madamu wiwe banyitayeho bikomeye, umwana yarangije bahari. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Nshimiye mama ahari hose yamfashije gusengera umwana, n'abandi baramfashije benshi. Twe tukamusengera tuvuga ngo Imana izomukiza, naho kumukiza nuko Imana izobaheza umugisha. Nshimiye Mahombe n'umugore wiwe, na Yakobo n'umugore wiwe, na Mandela n'umugore we. Iyo famiye y'iwacu yanyitayeho uko ishoboye, ndetse Mireille yari inshuti ya Mandela magara, kandi batavugana. Yazaga akamazana amafurusana, akazana amabiswi, akamurambika iruhande. Yasanga aticaye no muri saro akamamusanga iyo ari, ngo akeneye Mireille ngo amushire amafurusana iruhande. Kamubwira ngo ntabwo wewe kwimwesha. Yamuheze rero, kamuvyutsa nkamuheza. Imana yo mu ijuru kuri urwo rukundo wari warakunze umwana wanje, Imana iguheze umugisha. Nshimiye pasiteri w'Inyenkanda, nukuri Imana yo mu ijuru itazi gwishari imugirire neza. Ejo bundi yari shetike wenyine, araza aza kumureba, aramugaragura, areba ukuntu ameze. Mbona ageze ahantu, mbona agize ishavu ryinshi. Nshimiye Imana kuko yamubonye arihangana, arakomera. Bamwe bagaze baza kumureba bakamuririra kiriho. Ndavuga ngo jewe kubera yuko nabimenyereye, Imana sinzi uko yari yarabigenjeje, ahubwo akaba ari jewe bakomeza. Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Abo bose bakoze ibyo, Imana ibaheze umugisha. Famiye y'Abadahugwa yatwitayeho, guhera kuri mudogo uyu Mama Garase n'abandi benshi, n'uyo wihagaze aha nabasaba umwami. Imana yo mu ijuru itazibura kugira ibaheze umugisha. Akarusho muzehe yaritanze cyane kandi adashoboye, n'umugore wiwe. Ngeze bose sino bavuga mbamare. Imana yo mu ijuru ibagirira neza, barantabara. Imana ishimwe. Ubundi nshimiye muzehe wavuye Bujumbura. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Azadutabara cyane kandi akadukurikirana. Kuva niri ya ruguru yakundaga umwana wacu cyane. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha, kandi ndamubwiye ngo akomere, nta kundi mu isi tuzomusanga, isi nuko imeze. Nshimiye mukecuru. Uyu ni mukecuru ukurikirana na mukecuru wanje. Ndamushimiye iwe na data bukwe, batwitayeho kuva bashitse mu Rutana, baramukurikirana, babaza amakuru uko bukeye nuko bwije, bakabaza amakuru yiwe, baramukurikirana bakavuga ngo sageze ameze gute. Ndamushimiye, Imana yo mu ijuru yamurinze akaba yashitse hano nawe, Imana imuheze umugisha. Shimiye itorero ryacu ryatwitayeho, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Barahagurutse, Reverend ndamushimiye. Reverend yagenze ijoro agenda amanywa, kugeza haza nijoro saa sita za nijoro, umunsi umwana arangiza. N'abo tutagezeho mwihangana, amarezo yari yabuze. Araza yicara mu wanje ariko avamo saa 8. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. N'abandi bose ngize ntondagure sinobarangiza, ariko ndavuze mwese Imana ibaheze umugisha. Abangezeho, abitanze amazi yari yabuze barayashaka, abagiye mu bikoni, abitaye ku bana banje, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Shimiye famiye zose ku bumwe, n'itore ryose ku bumwe, abakongomani bose twabuze Mireille, mukomere mwihangane. Twari tumutezemwe abana, twari tumutezemwe byinshi,
ariko Imana yaturushije amaboko iramujana. None mureke dukomere twihangane, nta kundi mu isi tuzomusanga. Iyi si niko imeze kandi si njyenyine, ababuze ababo ni benshi, ariko mukomere mwese. Impfu zirahari, si njyenyine, gusa gukomera biza bigora, ariko nta kundi. Kuri ubwo ibyo byose ndabishimiye bamuzehe aho bari ba mukecuru, baramukazi banje, baramubanje banyitayeho, bakurikirana umwana, barankunda birenze. Mukecuru nguyu ni umuhamya, guhera bamuzehe. Mukecuru yari inshuti yanje kuva nkishako. Shima Imana kuko ikiriyo kibaye mukecuru ari hano. Yangendeshaga inama zikomeye, tukagendana nawe, ndetse kugeza aho umunsi nji wacu ngiye njanye umwana yaragwaye, niwe wamperekeje turajana turashika. Yari ko aje ahantu ariko yamayitanga ngo azondinda umunsi nzogenda. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Abandi bose sinotondagura amare, uwo ntavuze nta mutima mubi. Nukuri uwo ntavuze wenda nikanciyemo ndibagirwa, mukomere mwihangane. Shimiye abavuye Bujumbura, famiye y'iwacu n'abandi bose, Imana ibaheze umugisha. Shimiye musaza wa mukeba wanje Mutunzi, aradukunda cyane kandi tukabibona. Nahaguruke murebe, aza twitaho. Ni musaza wa mukeba wanje dukurikirana, akabaza amakuru yacu uko bukeye nuko bwije. N'igihe tugiye mu rugo yararushaza kureba aho twagiye, hano akaza kuturamutsa. Imana yo mu ijuru itazibura kugira iguheze umugisha mwinshi, tubona uko mvuga. Abana banje ngaba nibakomere bihangane. Mire yadusize ariko tuzomusanga. Yego. Nani mfite abakobwa 4 n'abahungu 2. Hasigaye rero 3 n'abakobwa n'abahungu 2. Nukuri mwihangane tuzokunguka abandi. Cyane rwose. Nta kundi yari mukuru wabo, bamukundaga, ariko mugende mwibagirwe, yagiye yadusize. Nukwihangana ndaruhu, ugende wihangane. Tucishe niko kwisi. Nta kundi mwama mukomera mwihangane. Ariko nari nibagiwe shimiye papa wiwe. Papa wiwe yakoze ibitangaza, akora umurimo utangaje. Nukuri sinobona uko muvuga. Imana yo mu ijuru itazibura kugira imuheze umugisha kandi byumve. Kuri ubwo umwana wanje mwifurije iruhuko ridashira. Amen. Murakoze cyane, murakoze. Imana ibahe umugisha. Mbere yuko turi bwakira abandi, muzukuri aba bari babikora. Yesu ashimwe. Turavuga amagambo magufi, ntituvuga amagambo maremare. Bikurikiranye nyine n'abamaze kuvuga, bavuze amagambo atokeje. Turavuga magufi cyane. Dushimiye Imana kuko tubaye muri uyu mwanya wo guherekeza uyu muzukuru wacu. Twe n'umuzukuru wacu. Uyu muzukuru turamuvugaho buke cyane. Yavutse ari umwana wishimiwe mu muryango, avuka ari umwana mwiza, avuka tumutezemo byinshi. Tumutezemo kuvuga ngo byenda azaduhuza n'iyindi miryango azoshakwamwo, asubiragire ayandi mashami amukomokaho, ariko ntibyakunze. Buke yararwara, arwaye avurirwa henshi uburyo bwose bushoboka, baragaragaza ntibyakunda, ariko uko niko yari yarandikiwe. Cyane ndikagira nshimira abavyeyi be. Nshimiye rero mbanje kubaheza mpore, mwihangane mukomere, tuzamusanga mu bwami bwo mu ijuru nitwihangana. Mbahaye mpore umuryango wandizeye wose, uhereye ku bana biwe n'umugore, mwihangane. Umuryango wa mukuru wanje ari we Sefania Mwamakara ari wese wandizeye, muhaye mpore wose aho uri hose. Muhaye mpore ngo wihangane ukomere,
mu isi niko biza bimera. Umuryango wa bugufi uwo mu muryango wacu wa bugufi muhaye mpore, wihangane ukomere kubwo kubura uriya mwana w'imfura, biba bigoye biba biremereye, ariko muhaye mpore aho uri hose, ngo wihangane ukomere, tuzomusanga mu bwami bwo mu ijuru. Umuryango wa Mfizi wose mwihangane mukomere, mu isi ni mu isi, uriya twari tumutezemo byinshi, ariko kuko ari mu isi tuzomusanga mu bwami bwo mu ijuru. Umunyamurenge wese uri hano, umukongomani wese uri hano, tubahaye pole. Umuryango wo mwagasita tubahaye pole kubwo kubura umwishwa, mwihangane mukomere, mu isi niko bimeze, mwese umuntu wese tumuhaye pole. Ubundi rekagira nshimire Ndizeye n'umugore, bakoze ikintu gikomeye kandi bagikora, ntibagize amahirwe yo kubana no mu muryango we wa bugufi n'ababyeyi biwe, baje no kuko nyine ibihe bimeze bihanganira kiriya kintu. Mu izina ry'umuryango mwacu turabashimiye kuri kiriya gikorwa mwakoze, mwihanganiye byinshi. Uriya mwana arwaye iminsi twari tubizi, twaramukurikiranaga, nje nigeze no kugera hano nababwira ngo mwihangane, bakomere ndakundi. Turabashimiye aho mu izina ry'abashomwa, kagira mvuge gutyo, mu izina ry'abashomwa bose aho bari, turabashimiye. Mvuze mu izina ryabo, abampamagaye n'abatarampamagaye, turabashimiye ngo mwihangane kuri kiriya kintu mwakoze. Imana izobahemba, zani inshingano zanyu, ariko hari n'abarimo guta bazima. Ibyo byo murabizi, ndagira ngo hari abantu barimo guta abana bazima bakabata kandi ari bazima, ariko kubwo gufata uriya mwana hari ikintu Ndizeye yavuze, nageza ngo ni wakivuze, yavuze ngo kubwo kumufata neza nibyo byatumye atwara iya minsi. Erega birashoboka kuvuga ngo iyo baza kumufata nabi byenda, urabona iminsi inyuzeho, iyo bamufata nabi byenda yararangije kera bikurikiranye nuko yari ameze, ariko kubera kumwitaho. Turabashimiye abana bacu, Imana izobahemba. Rekagira dushimire abantu bose, dushimiye umuryango wacu utari hano wabashije kwitanga mu buryo kugira ngo kino gikorwa gikorwe neza. Turawushimiye aho uri hose, abakoze bose baturuka hirya no hino, bose ibyo batanze Imana izobaheze imigisha, imifuko yabo Imana izayagure. Twaba tubashimiye. Dushimiye umuntu wese wagize icyo akora kuri uyu mwana, abo ntazi n'abonzi, abo bose turabashimiye. Uri hano wese wagize icyo akora hejuru y'uyu mwana turamushimiye. Imana ntacyo twamuhemba, Imana iri mu ijuru niyo izamuhemba. Twe nta gihembo dufite, ntacyo twokora ngo tubereke kuko icyo kintu cyatugeze ku mutima, ariko imitima yacu iranyuzwe, imerewe neza kubwo guherekeza uno mwana wacu mu cyubahiro, bikurikiranye n'icyo umuntu wese yakoze. Dushimiye abantu bose babwagiriza, bitaye kuri bano bantu umwana amaze kurangiza, mumuba hafi kugeza natwe tuhageze, mwamubaye hafi kugeza none, kugeza n'ubu ngubu kuri iri zuba n'ibi byuya bihari, ubu byerekanye kuko mutwitayeho, mudukomeje. Kandi umuntu atabonye abantu bangana gutya ntiyakomera, ariko izi ni imbaraga zo gukomeza umuntu kubwo kwita ku bantu no kubavugisha. Kandi uko mwese uwo bahagurutsa nta kindi cyabazanye ni ukutubwira ngo nidukomere. Uwo boheza ijambo wese nico yovuga ngo nimukomere. Twaba tubashimiye, mituwarite ziri hano zose turabashimiye ku gikorwa mwakoze cyo kumuba hafi. Dushimiye itorero ryakomeje guhumuriza bano bantu, rirabakomeza kugeza nanone kubw'ijambo ryayo. Ibyo byose turabashimiye. Abantu bose babaye hano turabashimiye. Uzoza ugira ibyago nk'ubwo, ibyago ntibiretse, muzoza mutabara, mutabarane. Ubundi byinshi twarimo tumutezemo amajambere menshi cyane, ariko Imana yamukeneye, yamujanye.
muri uyu mwanya dushimiye ababyeyi biwe bihanganira mu ndwara ziwe. Imana irabarinda irabakomeza, ni ukuri bakaba bagejeje kuri uyu munsi. Mukuru wiwe wa nyuma ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Kaba nshimiye n'umuryango wacu wa bugufi, ni ukuri bakoze ibihambaye, baza bahora batugirira gutyo, ntibakaza bacogora, bagirira n'abandi bose bameze nk'aba. Ndabashimiye nabo, Imana ibaha umugisha. Nkaba nshimiye itorero, ni ukuri ryababaye bugufi rikabihanganisha aho tutari turi, rirabegera rirabasanga rirabahorahoza. Imana mbifurije umugisha mwinshi, ngo Imana ibahe umugisha mu byo mwakoze byose. Nkaba nshimiye n'uriya mwana wari warababaye bugufi akabitaho mu ndwara z'uriya mwana, ni ukuri nawe mwifurije umugisha mwinshi, ngo Imana imugasanire azahora n'uriya mutima, nawe abiwe bazagira umutima nk'uko nawe yawugiriye abandi. Imana imuha umugisha. Muri ibyo byose nkaba nshimiye abantu bose baturutse hirya no hino, bakaba baritabye, bakaba barageze aha kubafata umugongo. Imana nabo ibaha umugisha. Umwana wacu tukaba tumwifurije iruhuko ridashira. Murakoze cyane, arakoze mukecuru. Ntatwaye umwanya, reka twakire muzehe hano, araza gukurikirana na Shangazi Mutesi, haraza gusoza umuntu w'inyenganda nawe famiye yakira inyenganda. Karibu, mwanya ni wawe. Dushimye Imana nyine kuko bamaze kubivuga, gushima kuza gusa no kuyiganana, nta handi umuntu, nta yindi nzira umuntu yavuga, kuko gushima ari kumwe twese. Dushimiye Imana kuko tubaye kuri uyu munsi mukuru w'uyu mwana, kuko abambere bamaze kubivuga. Uyu ni umwana muto, ni umuziranenge, ni umuntu wari ukiri muto, ni umuntu utarandavuye. Icyo tumuvugaho, yari umukiranutsi, yari umugeni w'Imana. Dushimye Imana kuko arangije, tukaba tubaye kuri uyu munsi mukuru tukamuherekeza. Ubundi kandi duhaye mpore ababyeyi bi, pasiteri n'umugore, kuko bamaze kuvuga, bakomeje kwihangana muri iyi ndwara y'uyu mwana bakamurwaza. Ariko rero nta nakundi bagiraga, yari umwana wabo, bari bakwiriye kwihangana mu bibazo byose n'ingorane zose, yari inshingano yabo. Ariko rero kuko babikoze bakamufata neza, bikaba bigeze ku mwanya wo kurangiza, turabashimiye ngo Imana ibahe umugisha. Ubundi turabihanganisha ngo nimukomere, Imana muracyari bato izabariho ubundi. Ubundi dushimiye itorero kuko ryatubaye hafi. Ibi bibazo maze kuba, itorero ryarabegereye, itorero ryarabahoje, ndetse n'abanyabwagiriza bose batuba hafi. Muri ibyo bibazo baraduhorahoza, twumva turakomeye kuko twabonaga tukumva turahumuriza. Namwe tubasabiye umugisha, Imana ibahe umugisha, mwebwe muzamwita kubahuye n'ikibazo nk'iki. Ubundi kandi dushimiye umuryango wacu wa bugufi, wagumye kwitanga, uraza ubana na pasiteri hariya mu mirimo yose yakozwe, naho yicaraga, iyo bamwicaraga iruhande twazaga tubona akomeye. Abo bantu nabo bagira ishaka, turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Tukaba tugejeje kuri uyu munsi, twifuriza umwana wacu iruhuko ridashira. Murakoze. Noneho kubera kwanga arakoze muzehe, Imana imuhe umugisha. Ntabwo turi buze guhaguruka kabiri,
hano turi kumwe n'abakobwa bacu bo kwa Mfizi, harimo bashiki bacu na bamushenge. Uwo mutesi niwe ugiye kubaserukira kugira ngo abashe kuvuga. Karibu, umwanya n'uwanyu. Abakobwa bose aho bari batambuke ndaganda bakiri mu byicaro. Yesu ashimwe. Dushimira Imana kuko turi ahantu muri iki kibanza Imana yateguje. Imana nishimwe. Mpumurije umuryango w'abanyamurenge mugari, mitorite y'abanyamurenge, mitorite y'abakongomani, ngo mwihangane twavuze umuntu ukomeye. Imana igukomeze cyane. Ubundi kandi nshimiye mpumurije umuryango w'iwacu wo kwa Mfizi. Ubundi kandi mpumurije umuryango wacu wa bugufi. Ni nkanje uri hano kuri uno musozi, umubyeyi wa Ndizeye. Niko nza nibwira si bukeya nza mbifata kuko ari binini. Ni umwana wanje cyane bikomeye. Nije mubyeyi wiwe uri aha ngaha uvukana na se, muvuze mu cyimbo cy'ababyeyi biwe, kandi nanje mpagaze mu cyanje nyirasenge. Nije uri kuri uno musozi ufite amahirwe menshi kuko nije turi kumwe. Ndaguhumurije mwana wanje, ngukomere ijambo ry'Imana rigukomeze. Mireye wamubuze n'abandi babuze abandi, ariko ukomere cyane, ukomere, Imana igukomeze cyane. Ubundi kandi nshimiye abakobwa baza bakora byinshi bo kwa Mfizi, n'abana beza n'ukuri baza batabara. Dukunda iwacu. Iwacu bagira imbabazi nyinshi, harimo ba data, harimo abana bacu, harimo basaza bacu. Twaje kubahumuriza ngo muhihangane, mwabuze umwana ukomeye, ndetse n'umwuzukuru wacu yari umwana dutezemo byinshi. Ejo yaje kutuvomera akadukora imirimo tugeze igihe tutakibasha gukora. Ariko abakobwa bo kwa Mfizi turabahumurije bo kwa data ngo mwihangane. Dufite natwe urukwi twazanye kwa data ngo turiheze pasiteri yihangane akomeze gucana. Ubu nyine hari abashitsi, ukomere, umwana wacu tumwifurije irabere. Murakoze cyane. Reka twakire famiye Nyankanda. Yesu ashimwe. Nta gihambaye tugiye kuvuga kiruta icyo abandi bavuye kuvuga. Ijambo nyamukuru ryatuzanye kuri uyu munsi hano ni ugukomeza abavandimwe. Rero famiye ya Ndizeye turabihanganishije cyane kubwo kubura umwana wacu. Twarababaranye kandi umwana wacu yatubabaje twese. Buriya muri ubu buzima dutuyemo, urupfu buri gihe ruza ruremereye cyane, ariko hari ibihe twagezemo tukifuriza umwana wacu ko yaruhuka, ariko iyo bigeze muri uyu mwanya abantu bakababara. Hari ijambo riza ritubwira ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Twebwe hari abandi twitwa guhirwa iyo tugize ibyiza bitandukanye muri iyi si. Ibyo si byo Bibiliya ivuga ko ari uguhirwa. Hahiriwe abapfa bapfira mu mwami. Kandi uyu mwana wacu tuzi ko ari umuziranenge, nta jambo na rimwe kirimurega, yagiye mu ijuru, tuzamusanga. Rero turakwihanganishije cyane muvandimwe hamwe n'umuryango wawe. Iminsi y'umwana wacu yariye yamugeneye kuba hano ku isi. Buriya yariye imbuto iyo yeze Imana izisarura. Ikindi kandi ndashimira umuryango wa Ndizeye utaradukojeje isoni hano muri uno muhana, witaye kuri uriya mwana igishoboka byose. Buriya iryo ni ryo jambo nyamukuru. Iyo abantu bamaze kugira ikibazo bene kiriya bakagitahura, nico kiba gikenewe. Mwakoze ibikomeye kubwo kwita ku mwana kugeza mugeze kuri uyu munsi we wa nyuma. Imana ibaho umugisha kandi Imana izobibahembere. Rero mu izina rya famiye y'abapfizi Nyankanda tuguhaye mpore. Natwe mu mwanya turaza kunyura hariya mu rugo tukuvugishe tuzanye n'indoro yacu. Murakoze. Murakoze cyane. Mwikeha na sekuru Somora na sekuru wundi Rugenerwa. Pasiteri Bizimana araza gusoza ijambo ryacu. Karibu. Kanatwe dushima Imana. Tubanje gushima Imana tugiriye neza tukaba muri ibirori by'uyu mwuzukuru wacu. Imana yabikoze ntihabwe icubahiro. Mu busanzwe uyu mwana bamujanye dutuye muco hagati muri Kamombo, nabo batuye ku Ndororo twara tubazi,
ariko imana izitegeka ibihe tuja kwisanga aho inyenkanda nabo tubasanga hano. Kuri ubwo rero tugeze kuri uyu mwanya wa nyuma uyu mwuzukuru wacu, tukaba dushimiye umukwe wacu na madamu wiwe n'abariya bakomeje kuvuga bafatkanyije. Twebwe umwana mwivuka ryiwe ntitwamubonye, twaje kumubona yararwaye, ariko twaba tubashimiye kuzo mwakoze. Kuri ubwo rero twebwe ntabwo tuvuga amagambo menshi, twihanganishije umuryango wa bugufi, mwihangane. Bibiliya ivuga ngo hari ibyiringiro yuko igiti giteba kongera kandi kigashibuka. Uyu mwana wadusize dufite ibyiringiro tuzamubona ari muzima atakimeze kurya yari ameze. Twihanganishije itorero, mwihangane mukomere, kandi nyine mukwiriye gukomera. Ibigeragezo iyo duhura nabyo biba bishaka kugira ngo bitugaragaze, bimenye abo duhagaze, bimenye uko turi abakristo cyangwa tutari abakristo. Umuntu atihanganye kurya haba hari ukuntu bumeze, ariko rero turabihanganishije mukomere. Twihanganishe community zose ziri aha ngaha zateranye kuja guherekeza uyu mwana. Turavuze ngo mukomere. Ubundi kandi natwe mu kurangiza turangije tuvuga kuko uyu muryango wacu turaja kugera mu rugo, uruke dufite no tuja kurutangira nyine turuheza abamanyana yacu. Hasigaye murakoze. Ashimwe cyane. Dushima Imana yuko tubaye ku munsi mukuru uyu mwuzukuru wacu. Hamwe n'ibyo nyine turabihanganishije cyane. Turavuze ngo bakomere cyane. Iki gikombe kiba kigoye cyane, kiba kiruhije cyane, ariko kandi ikibazo kibaho no kwihangana. Ubu nyine turabihanganishije cyane. Twabanye n'uyu mwana Kidede ari mutoya, bukeye nyine arashakwa. Amaze gushakwa aragenda, yashatswe iriya nyine ku Ndondo ntitwabanaga hamwe na pasiteri, ariko mu minsi mikeya twumva ngo babyaye. Barabyara, turishimye cyane twumvishe aya magambo, itumerera neza cyane, turishima. Hanyuma nyine turatura mu minsi mikeya turaza hano, nawe araza aradusanga hano, turishimana hamwe turabana. Kubera nyine kuko yari afite kiriya kibazo twahoraga tumugeragaho tukasanga nyine ni ikibazo kigoye, ariko kandi turamushimiye mu byo yagiye akora cyane. Yesu ashimwe cyane. Yarihanganye cyane kuri uriya mwana, ariko njyewe nazaga ntekereza tahari wenda aseri zamujana vuba, uko niko umutima wanje waza gubwira. Ariko urebe imigambi y'Imana nyine uko izigenda nuko nyine. Ariko kandi nukuri haba umunsi wo kuvuka n'umunsi wo gupfa. Uko uyu munsi nyine ni Imana yari yaragenye, twarishima kivuka, ejo bundi batubwiye amakuru ngo yapfuye, biratubabaza cyane. Ariko kandi nta kundi twogira no kwihangana. Turabihanganishije cyane, twihanganishe n'itorero rya KDP ryashoboye nyine kubegera cyane. Twashyize hano umunsi w'iyinga, bararirimba bavuga ijambo ry'Imana, twumva tuguwe neza, turishima rwose. Kandi twumva turahumuritse cyane. Kuri ubwo ngubwo umuryango community yose turayihanganishije, iri hano yose igenda ikomere, kandi turabashimiye kuba mwaregera aba bana. Yesu ashimwe cyane, kandi tumwifurije iruhuko ryiza. Amen. Mana yo mu ijuru ishimwe, dutangije dushima Imana kuba kuri uyu munsi mukuru wa Mireye. Mireye yaravutse turishima kuko umuntu agira ibirori bitatu, tukaba tubaye no kuri iki kirori cya nyuma. Twihanganishije umuryango w'abapfizi bose, twihanganishije itorero kubw'ihumure mwahaye itorero, hamwe n'abantu bose bateraniye aha kuri iki giterane. Imana ibahe umugisha. Ntituvuga menshi, amenshi bayavuze. Uyu ni umwana, ni mwishwa wacu, yaravutse avuka turishima cyane kuko babivuze ntibabikabije. Yari umwana mwiza, umuntu wese yagaza amubona akabona n'umwana udasanzwe, ariko ageze muri ariya mezi bavuze afatwa n'indwara. Ya ndwara
yamimugira ukuntu ntiyakura yamaba nyine umuntu waho cyo kintu kiratubabaza ariko kubw'amahirwe ni kwa kundi ntibigeze binubira umwana wabo kuri yabivuze niko kuri burya kugira ngo ageze iriya myaka yaragejeje 14 nuko bamwitayeho bidasanzwe ajanywe n'indwara kuko ijana n'abandi tishwe n'akarengane cyo kintu turakibashimiye dushimiye umuryango wacu abana bacu bagaza baza bakavuga ngo reka tuje kureba Mireye bakaza gufasha nyirasenge bakabana na nyirasenge ku bwa Mireye tubona ico kintu cyaratunejeje byukuri ico kintu cyaratunejeje bariya bavuye kubivuga bibiri bivuga ngo hari imibiri yo mwisi akaba niyo mwijuru iyo mwisi zirwaragurika iyo mwisi zipfa ikabora ariko kuri uyu munsi ko turishima kuko Mireye yabonye undi mubiri kubwo kurangiza rero tukaba tubashimiye kuba mugejeje kuri intsinzi kuko abakuru baravuze ngo hahirwa kuza kuruta gutangira iyo batangira ntibuse bakarambirwa wenda uyu munsi siko tubashimira ariko mwumve kuko tubashimiye kandi byimazeho tukaba dushimiye bofu uri hariya muri Amerika hamwe no mudamu wiwe iyo kwandize bafite ikibazo inza mvuga rimwe gusa bakumva cyane kandi bakabikora byukuri turabashimiye kuko Imana nayo yagize gutya tukaba tubihanganishije naho abo bari bakomere bihangane twihanganishije sekuru na nyirakuru ba Mireye aho batuye muri Amerika Imana yo mu ijuru ikomeza ibihanganishe ahasigaye tumwifuriza umuzuko wabera murakoze reka natwe turangize ngo gushima kuza gusa no kwiganana kuko umuntu wese azavuga gushima undi akavuga gushima byose bigasa n'ijambo rimwe kandi rimwe nyine ko tuba dushima turashima Imana kuko uyu mwana aruhutse Imana ishimwe kandi dushimiye Imana kuko abapfizi mudukundira umwana kugikiza gituma ukunda umukwe wawe nuko bayagufatiye umwana neza umukwe wawe atagufatiye umwana neza ntacyo wo mukundira niyo upfa kubeshya ngo uramukunze ariko ndi wumukunda kurya ntubumukunze ariko kiza gituma umukunda ukamwitaho nuko bayagufatiye umwana neza gituma aya magambo yose ahayavuga abasita bagashima abandi abapfize bagashima nuko abana bacu bakundanye bakadukundira umwana na runo rugo rwabo rukaba rwiza habe n'abano bana bacu kuza bakaza gufasha nyirasenge nuko babazi ngo bapfize bafasha nyirasenge neza turabashimiye Imana ibaha umugisha kuko mwagize umutima w'urukundo kandi sikuru yu wenyine abapfize twarabashingiye cyane abana bacu bose aho bari tuzi kuko baguwe neza kuko mugira umuco mwiza turabashimiye cyane congeyeho turabahojeje muri mpore abantu bose nuko hano kuri musozi hari ibiriyo bigira nko kuri 3-4 murabizi abantu bari mu kuva aha bakajaha abantu bava bakajaha ariko nimwihangane abantu bose nuko habaye iminsi y'umuntu yo kubaho n'iminsi yo gupfa uwambaye umubiri iherezo ryewe no gupfa uno mwana wacu akaba yaruhutse akaba avuye muri uriya mubiri wari umuruhije mu by'ukuri turabishima mu Imana kuko ubu ngubu araruhutse ariko uburiri bwe bwo kuruhuka arinze igihe cy'abandi bakiranutsi bose bazotahira ukaja guhabwa amakamba turabashimiye neza kuko mwamufashe neza kubyara umwana ukamufata neza Imana izabibahembera Imana ishimwe iyo tutitaye ku ngo zacu hari abantu batazabita ku ngo zabo bakazifata nabi Imana izozibabaza ariko wafashe urugo rwiwe neza Imana nayo izabimuhembera turabashimiye cyane turabwiye ngo muhori muceceke n'abandi nuko umuntu azarebera ku bandi undi akarebera ku bandi nawe agaceceka nahaguruke nanone pasiteri mwana mukuru hano yari yavuze ati turagera mu rugo urugo rwo turagomba kurugeramo n'urwacu yavuye nk'ariya hirya ariko basita bari hano bari bafite indoro nanone bashoboye gutegura yo guheza umwana wabo kugira ngo nanone n'abashitsi boshika mu nzu bagura n'agacupa ka fanta
umwana wacu tukaba tumwifurize iruhuko ridashira. umuryango urakoze turabashimiye. rero murakoze. Bakwe bose batambuke. Bwana asifiwe. Dushimiye Imana twese nyine kuko abandi bavuye kubivuga, titworeka gushima Imana ku byo Imana yakoze. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Dushimiye Imana kuba Imana yaduhaye uburyo n'umwanya tukagera kuri ibi birori by'uyu mwana, kuko abambere bavuye kuvuga kuko umuntu agira ibirori bitatu, tubaye kuri iki kirori cyiwe cya nyuma, tiyagize amahirwe yo kugira ikirori cya kabiri. Nyuma byagenze gute? Abantu bari inyuma mwihangane, abantu bari inyuma, abamama ko ndababona, abaruze ko ndarubona, mureke icyo kintu nyamuneka kandi dushaka urusaku mu birori byacu. Twari tuvuze ko kuba Imana yaduhaye uburyo bwo kuba kuri ibi birori byiwe, dushimiye Imana yabikoze, Imana ihabwa icyubahiro. Ubundi kandi dushimiye Imana kuba abana bacu barihanganye, baramu bacu barihanganye, bihanganira ikibazo nk'icyabo, bamenya ko ikibazo ari icyabo, barakihanganira. Kuko hari abantu bazashyika mu kibazo cyamara kuba kirekire, ko dusanga abantu barasa n'abamuhebye. Ariko Imana ishimwe kuko abambere bavuye kuvuga, twe turi mu biti bibiri, turi abakwe banyu kandi nabo ni abakwe bacu. Kuba barihanganiye umwana wacu bakamufata neza, niyo yamashimwe muhaye mwumva bahaye bashima nuko bamufashe neza. Rero tukaba tubashimiye, Imana ibaha umugisha. Nubwo zari inshingano zanyu, ariko nukuri Imana izabafasha kandi Imana izabibahembera, kuko biranavuga kuko iyo witaye ku rugo rwawe, Imana izabiguhembera. Bwana asifiwe sana. Yewe uriya pasiteri agera hano, yaraje adusanga hano nyine, ariko njye sinari muzi cyane, naje kumumenya nyuma, ariko nsanga n'umuntu w'umwihanganye cyane. Imana iguhe umugisha. Nsanga n'umuntu w'umwihanganye, nsanga n'umuntu w'ukuri kwinshi. Hari igihe nageze ngera hariya iwiwe, umunsi ubwo narahageze, mbona ukuntu ahaye atwitaho, ndavuga ati uyu muntu afite ubwenge. Bwana asifiwe sana. Kuba mwarihanganye iki kibazo mukakihanganira, mukaba mugejeje kuri uyu munsi wo guherekeza umwana wanyu, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Tukaba twifurije umwana wacu iruhuko ryiza. Arakoze pasiteri. Duhaye pole abanyamurenge mwese, ku mwihariko umuryango wa Fizi kubura umwana wanyu. Mwihangane cyane, twihanganisha rumwe data pastor Ndizeye, wihangane. Ibyo kuri iyi minsi ni iminsi y'amapfa akomeye cyane. Yewe muri kino gitondo twebwe umuryango wacu twenyine wabatwaye twenyine, dufite imirambo 5 itarashingurwa. Harimo bamushenge, barimo abagore ba data wacu, harimo bashiki bacu, barimo ba data wacu twamenye muri kino gitondo. Kandi muri abo bose, abantu bose barahangaha bafite abavandimwe bose baraha kandi batabaye hano, ariko kandi tubahaye pole mwihangane. Tukatwihanganisha bene data, Pastor Ndizeye mwihangane, n'umuryango wawe wose, abafizi bose, na Muzehe Sefana, mwamakare hariya n'abihangane bose ku kino kibazo kiba cyabaye. Nta kintu uretse n'uyu nguyu habe ninda yavuye mu izibabaza cyane, ariko izo kuri turabihanganisha mwihangane. Imana izabaheza abandi, ndiko na madamu we yavuze, ubundi Imana muheze imuruhuko idashira. Kadugusabe uve hasi, ntabwo tuguma aho ngaho tuguheze indoro y'abakwe.
karere ka Rurambo mwese aho muri mutambuka hani hanini muze hanyuma tuje kuvuga tuzotanga umwanya bantu baza bareka gusakuza mu kiriyo urusaku dukunze kurwumva mu isoko no mu nkambi hari amazu umunsi umwe Runyambo baramuzi abiwacu yaraje aje Kavumu ngo agere ku irango yumva ko barasakuza abwira umumotari ati nsubizayo inkambi yatewe ntiwumva urusaku umumotari ati ni kuriyaga inkambi iteye ariko iyo abantu bari mu kiriyo baza birinda gusakuza bakunze kubivuga kenshi cyane ariko ntabwo ari umuco w'imfura n'abakristo rero umwisho w'amajambo yavuze kuko tuvuga muntu umwe gusa nta ngorane reka nje kuvuga hanyuma tuje gusoza kuko n'abandi nyine babivuze n'ibyo tuvuga n'ibirya bakomeje bavuga nta mpamvu yo gutinda rero dutangiye dutanga mpore ku banyamurenge bose bari hano kubwo kubura umwana wacu mwihangane mukomere umwana tuzamusanga mu bwami bw'Imana nanone twihanganishije umuryango wa Mfizi by'umwihariko famille Pasteur Ndizeye mukomere mwihangane burya bakomeje babitindaho kubwo kwihanganira kira kibazo by'ukuri kandi mwana bivuze Imana izabibahembera burya umuntu hari umukristo akagira ubukristo budafunguye ntaco mubuza kwihangana ariko iyo umuntu afite ubukristo bujegajega nico usanga agakubita ahangaha ngo rekaje kubaza biki ugasanga karasakuza mu kibazo mwisi n'umugenzi akazamenya ngo ugira kino kibazo ariko by'ukuri turashima Imana kuko mwihanganye nk'abakristo umwana mukaba muherekeje neza Imana ibaho umugisha nanone by'ukuri twihanganishije itorero ryabuze umukristo mwihangane mukomere kandi nibyo tubwiriza buri gihe tukavuga ngo abacu babe badusiga tuzabasanga mu bwami bw'Imana nanone twihanganishije abanyakarere ka Rurambo by'ukuri mwihangane mukomere murabizi kuko Pasteur Ndizeye ari umunyarurambo kandi by'ukuri hari umuntu uzugira ikibazo abantu bakagereka amajambo nguriya ntaza akora uriya ntaza yita ku karere ariko iyo habaye ikibazo ni ukuvuga ngo niwe wa mbere utegerezwa gukora nkaba wenda bano bagenda bagera ku bantu nyine niyo batamugezeho hazaba igihambaza tse ni gute byagenze gute ariko by'ukuri turagushimiye nk'abanyakarere iyo umuntu yagize ikibazo mukamufasha nawe yarigeze gufasha abandi nibyo bigira agaciro ariko kugufasha utarafashije abandi cyangwa se kuza kugusura utarasuye abandi ntibizabimera neza ariko by'ukuri Pasteur Ndizeye ni umugabo ni umukozi w'Imana azabikora neza cyane Imana iguheze umugisha hanyuma rero ndashimira abanyakarere murazi kuko twari tuvuye nanone kandi mu kiriyo hakurya twari tutaramara wenda ukwezi nanone kandi tukaba twongeye kugira ikiriyo ndetse hari n'ikindi tutarakura murambura cyari muri morgue ejo tuzakirangiza rero mukomeze mwihangane kandi turashimira abantu baza baganduka burya abantu bose baganduka habe n'ijuru bazarishamo ariko abantu bananirana ku muryango na hano mu ikanisa no kuza kubesha abantu nimba unaniranye muri famiye utazukora warabaye ikigaba ukananirana kugeza mu rwego rw'akarere nibashake bazagusezerere nta juru utegereje rero by'ukuri turashimira abanyakarere muzamukora mukitanga utaratanga ifaranga tuzakurikiriye ejo kiraco hakurya ifaranga zanyu barakoze Imana ibeze imigisha bahesha amajambo turashima uyu munsi kuba turi hano uyu munsi wa none Imana kuba yabikoze Imana ihabwa icubahiro kubera ko abakristo twamenye Imana nuko ngo iyo duhuye n'ibibazo bitandukanye zo kubura abana bacu cyangwa se guhura n'ibibazo bitandukanye tudushima Imana rero kuba twageze hano uyu munsi kandi bene data bakiri hano mu Rurambo ndagira ndacaho mu Rurambo ndagira no mu Rurambo turashima kuko
mwakoze kino gikorwa kandi muhamubikora neza. Twaje dutabaye hano ku kiriyo cy'umwana wacu twabashije kubura. Ijambo rya mbere nihanganishije mwene data hariya bofu kuko kubura umwana hamwe na madame wiwe hamwe n'abamuzehe bose aho bari kuri muzehe uri hanze ise wa Ndizeye n'abamuzehe iyo bari ba papa kubera kuko nibamanye na yabo. Byukuri dutanze mpore cyane. Uyu mwana igihe avutse yavutse asa nkaho afite umubiri we wihariye cyane kubera kuko yari umwana wavukanye inzobe ndagira isa bivuze cyane isa nk'umwarabu, imisatsi yazigwa hano mu mugongo. Yari umwana mwiza cyane. Avutse twaramukunze cyane kandi twarishimye. Naho iwacu mu Ngoma inja kumureba kubera kuko umushiki wanje niho yabaga n'abangaba bene data niho babaga bose. Tuja kubareba dusanga umwana afite igikuriro cyiza cyane. Bukeye ararwara arazagera hano tukomeza kubasura. Nukwanga igihe nazaga hano mu biriyo murazi kuko nkunda gutabara cyane mu biriyo. Nzangera hariya kwa Ndizeye hariya kwa muramu wanje kugira ngo ndebe uriya mwana cyane niwe nazaga kureba kugira ngo ndebe ahagereye. Ejo bundi bamutubikiye kuko yarangije. Byukuri dutanze mpore cyane. Bihangane bwo kubura uriya mwana kandi burya ikintu kigoye cyane tugomba kwihanganira kandi tugakomera nukubura imfura. Burya imfura ni ikintu gikomeye cyane ariko mu gihe zabaye byashitse nta kundi ushobora kugira. Twokwinigaga twokora ibitabaho kubera ko twamenye Imana. Rero kuri uyu munsi mu izina ryanje bwite hamwe n'umuryango wanje mu izina rya muzehe utabashe guseruka hano mu izina n'umuryango wacu kubera kuko bamuzehe bari ni inshuti cyane baracahari hamwe na muzehe ho hanze. Dutanze mpore cyane aho bari ndazi ko baba bakurikirana nuko ngo bihangane cyane. Dutanze mpore kuri ba bofu bari muri Kenya barimwo mukuru wa hariya wa Ndizeye aribo bagira mushiki wanje na muzehe hariya hanze n'abariya baramu bacu bari hariya hanze. Nuko ngo ibyo bakoze byose hamwe n'umuryango wa Mfizi hamwe n'umuryango wa Gasita n'abandi bose batabaye hano turabashimiye bwo kuza gufata bene data mu mugongo. Mwagize neza cyane. Imana ibeze imigisha. Rero umwana wacu twari tumukunze cyane. Imana niyo yari yamuduhaye kandi yongera kandi kugira ngo imwisubize. Mutanze mpore cyane kugira ngo mwihangane. Rero umwana wacu Kristo tugasanga kuko twamenye Imana turi abantu bamenye Imana nico gituma nyina abantu bataza bamabara cyane ariko kandi tubahaye mpore umuryango wa pasiteri cyane cyane by'umwihariko n'umudamu n'umuryango w'abafizi bose tubahaye mpore. Urupfu ni rubi ruzarugira nabi ruzaruhemuka ariko kandi nyine Bibiliya bivuga kuko hari umunsi tuzarucuna gusa ruzaruhemuka rukatwikira abana ariko kandi aho uyu mwana yavuye twizere kuko Imana yo mu ijuru nyine kuko ari izibatanga izatanga n'abandi. Muzasubira mubona abandi tubona abandi babyara bacu tubona abandi bana bacu. Mwihangane tubaye mpore cyane ngo mwihangane. Umwana wacu tumwifurije iruko ridashira. Bwana asifiwe. Mbere no gushima Imana kubwo kuba kuri uno munsi mukuru w'umwana wacu. Twebwe twese abangana batyo. Mbere duhumurije umuryango kwa bamuyomba bafizi mwese mwihangane. Turi abakristo tayandi maremare ko turi abakristo. Ndabizi ko mwihanganye. Ikigira kabiri